La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy. Un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy. Un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy. Un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. Kuyay nikiha hatumi, kuyay nikiha manatu paciatina, pitaham hina cuya Dios hatumi kuyay nikiha. Kuyay nikiha hatumi, kuyay nikiha manatu paciatina, pitahangina kuya Dios hatumi kuyay nikiha. Kuyay nikiha hatumi, kuyay nikiha manatu paciatina, pitahangina kuya Dios hatumi kuyay nikiha. Cuya, 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 sunghoy miyo pay sungki, sunghoy mika tu sungki, cuyam kang ki Dios niya. Cuya, 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 sunghoy miyo pay sungki, sunghoy mika tu sungki, cuyam kang ki Dios niya. Cuya, 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 sunghoy miyo pay sungki, sunghoy mika tu sungki, cuyam kang ki Dios niya. Cuyam kang ki Dios niya.
Chuyam Dios taytanchik turikuna ñañaykuna hatun mi payqa ancha kuyaku manan imapas sasachu Dios taytanchikpaqa payqa ancha kuyakuqmi yaparunatam kuyan payqa munanmi ñuqanchik payman anchuykuspa chuya vidapi kawsananchikta aleluya Usted hanwan kachkan chaynaq takiykusunchik kay takiykuna wawqipanillaykuna ñuqam hanwan kani amapuni llakikuychu Dios nillaykim kani amapuni llakikuychu Dios nillaykim kani kallpachayasqayki yanapayasqayki takiachikusqaykipuni kañamakiwa takiachikusqaykipuni kañamakiwa Gracias, gracias Dios ninyanchikma kuyay wawqillay huchayanchikpam pachaykuma salvo masilla Gracias, gracias Dios ninyanchikma kuyay panillay huchayanchikpam pachaykuma salvo masilla Salvayanchikutimos pani Pusakuasum Hanak pacha gloria wasima Wiña wiña ipa Salvayanchikutimos pani Pusakuasum Hanak pacha gloria wasima Wiña wiña ipa Kristo munani Nyuhawan purinay kita Kristo munani Nyuhawan purinay kita Sasachakuy pisapayay tariko pipas Kristo ko'y matakoy kuway Sinanay pa Sasachakuy pisapayay tariko pipas Kristo kay patakoy kuway Sinanay pa Kristo munani Nyuhawan purinay kita Aleluya Ni wawqipani Cristo Jesús Nyuhamunani Nyuhawan purinay kita ni Aleluya sasachakuy puchawkunapi Aleluya Namasiyay chiklispa kami watimpas Kristo kuyay takoy kuway kuyanayay pa Kristo munani Nyuhawan purinay kita Kristo munani Nyuhawan purinay kita Namasiyay chiklis pa kami watimpas Kristo kuyay takoy kuway kuyanayay pa Namasiyay chiklis pa kami watimpas Kristo kuyay takoy kuway kuyanayay pa que Hilaria Ñojanchicuan. Gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Primeramente, Taitan Chikman, gracias, Cachu. Gloria a Dios, aleluya. Hamkunata niña itori. Papan chip sumak septembre makai kami gichik. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hawai kusunchik. Hilakanta papan chik pata. Salmos 91. Aleluya. Kay boy so kont hakam kunapas kichay guichik papan chik hilakanta hawai kunan chik pa. Gloria a Dios, aleluya. Sirvan chitap saluda kone. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hari kung kichina chunyanya itori. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Papanchi paso tempe, churing Jesucristo paso tempe, chuya Espíritu paso tempe. Gloria a Dios, aleluya. Kainataning. Tokoy imapa, hawampi, munaychakok pa, pakay kuskang, ronaka, tokoy atiniyok, notiniyok pam, lyantoy kuskang mi, kausa kongka, paimi, taita diusta, neraka, hangka, wakay tsakanimi, kanki. Pakai kuah nai wasim kanki. Pakakunay wasim kanki. Happy pakunay Dios mi kanki nispan. Paimi librasunki. Pai kai kusung gloria a Dios, aleluya. Tukya mantapas chay nataq wañuchikuq unquymantapas rapranwanmi pakaykusunki, puranwanmi wankuykusunki, chiqan karninmi waqaychasuspay harkaykusunki. Tutape manchakuytapas manam manchakunkiñachu. Punchawpi flichatapas manam manchakunkiñachu. Tutapi muyuq unquytapas manam manchakunkiñachu. Punchawpi wañuchikuq tapas manam manchakunkiñachu. Echuqnikipi waranqa wañunqa, alliqnikipi chunka waranqa wañunqa. Qamtam ichaqa mana imapas imanasunkichu. Imapas pasasunkichu. Gloria a Dios, aleluya. Chiqam
pam kamka kawayllam kawanki mana allin runakunapa castijun chaskisqantam Tayta Dios tam pakaykusunquniki paj. Gloria a Dios, aleluya. Churasqayki rayku tukuy imapa hawanpim munaychakuqta. Gloria a Dios, aleluya. Taytay, gloria a Dios, aleluya, maravilloso Cristo. Chayka maya turiña ñaya, aleluya, gloria a Dios, taytan chagato atunmi. Padre Dios taytallay, mayka manta kay unjuykunamanta taytay, pakaykullawankiko. Gracias, Señor amado, maravilloso. Bastaraya taytay achichuayku palabraykikunata, Señor amado. Gracias, Taytay, aleluya, gloria a Dios, santo, maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Ñañay turika y kamañaño jawanga, ñañanch continuanga, Paulina. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y más Dios está tan chica palabra, gloria al Señor. Gloria a Jesús, Padre, cierto, para con la wasihinam. Sumagme Dios está tan chica, gloria al Señor, aleluya. Pai mi pakay kuanchik, pai mi harkay kuanchik, kay ongoy kunamantapas, pai mi harkay kuanchik, gloria al Señor. Pai monapting mi kay sanulia kachkanchik, gloria a Jesús. Y makusikuy mi sanuliata, Dios está iwa kuanchik, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Alabay kusunchi hukuruta, hermananchi que himnokunaman pasay kamunampa, gloria al Señor, aleluya. Jesucristo llaimi, Jesucristo llaimi, Jesucristo llaimi makinta churawan. Jesucristo llaimi, Jesucristo llaimi, Jesucristo llaimi makinta churawan. Churawan.
Dios, aleluya. Chaynaga, hermananchik Juana ñaupagman, ñuqanchikwan, gloria al Señor. Himnukunata takiykachivasonchik, gloria al Señor. Pasaykami ñaña. Gloria a Dios, aleluya. Dios taita man saminchason kisi ñañaykuna turikuna saluda comune tukuy sunquywan. Hina llata fayfuq ukukunapi qhawakamuqkunatapis maymaraq chayashanchis. Gloria a Dios, aleluya. Hinantin laduman chayashanchis. Gloria a Jesús, aleluya. Dios taitata alabaykusun himnuan. Sumaq himnuan Dios taitata alabaykusun ñañay turi. Maskaykuisi, kichaykuisi seminario kista. Gloria a Jesús, aleluya. Himnos 134, anchayvan alabaykusunchis. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya. Tarinkichis ñachu ñañaykuna. Maskaykuisi. Gloria a Dios, aleluya. Chuyay, chuyay Dios niyay sapayay kinkapuyawanki. Suma sumatay tagay tukuy rich kapachaunancha. Gracias a Makachun Señor yay chikapuya kuyay kimanta. Chikay na
36. Aleluya, santo. Jesucristo inyay causa kami kang kilos pacuri. Chay ni man akong kay manchusot iyay tiyupay chay dasot iyay tiyupay chay da. Inti kila jas kakuna ulkukuna pampakuna. Tukoy maruras ay kim kamdayo pay jalasoy ki kamdayo pay jalasoy ki. Chay minyo kachulilay ki huchay manta pampachasta. Manapuni kung kay manchu sa palay ki yupay chay da. Sa palay ki yupay chay da. Tukoy makay pachapi sungkulay tahog mariachi. Tinapi ba senyor yay hingiyay tayapay kuwan. Hingiyay tayapay kuwan. Kausap kay pimhamulyawan, yaki kung nakalipas. Inapi mi Jesus liwa, pugyawas habing siyani. Pugyawas habing siyani. Tukoy makay pachapi sungkulay tahog mariachi. Inapin ba senyor yay hingiyay tayapay kuwan. Hingiyay tayapay kuwan. Kausas pa'y pinamulyawan, yaki kung na nakalipas. Inapin mi Jesus liwa, pugyawas habing siyani. Pugyawas habing siyani. Gracias, Taitay, gracias, Padre bendito, Señor. Alabado sea tu nombre, precioso Dios, aleluya. Kay kamaya no kawan kanyanyay. Una turiko na nyanyan continuan ka. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesucristo, sumaka imnakuna, gloria al Señor. Alabay kusunchi que ñañanchi que santa testimonio pasay kamunampa, gloria al Señor, aleluya. Alabay kusunchi, gloria al Señor, Dios taitan chikman, gloria al Señor. Khilham pimni wanchi kangam terremoto yargay pas mucho y pas entero mundo bin. Khilham pimni wanchi kangam terremoto yargay pas mucho y pas entero mundo bin. Cristo
kunanchik santa ñuqanchikwan testimonio kunata willaykuwasun Dios Tayta ima obrata paypi ruwachkan cada uno pi Dios Tayta ruwachkan obrata gloria al Señor ñañay. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Taitallay. Tunkuyago, Señor, gracias. Amén, Turikuna, Ñañaykuna, Dios Taitanchikta. Primeramente, saluda con el pan manjam con Natalia Palaychikta, Kaitardipi, Ñoga Mana Merisinichu, Kaipseikuita. Saluda con ita Sirvanchikster Castilluta. Gloria a Dios, aleluya. Kaitardipi, Turikuna, Ñañaykuna, Ñoga testimonio Tuillaykam Saikichikta Sallapi, gloria a Dios. Ñuqam kani pawkaray llaqtamanta kaypi llaqtamasiykuna achkam kachkankichik turiykuna ñañaykuna huk católico runapa católica warmipa idululla kuyaq idululla sirviq chaypa wawanmi kaypi sayachkani turiykuna ñañaykuna pero chaymi ñuqa chay ukupi ñuqa desde wanasqaymanta chayllata enseñawara mamay papay ñuqaqa nirani allinchik kaychik chay Dios nirani chaymantata 8 años niyuq kachkani chaynana kachkaptimi kayna palabra willakuq churinkuna wasiyku chayninta chayamuq hinatinmi mamayniqa waq demonium waqa satanasmi waqa ama waqtaq chaskisunchu nispan niyuptin ñuqapas nirani sirtuchik nirani turiykuna ñañaykuna mana yachaywan wawakaywan sirtuchiki satanas rikini yakuchata mañakun yuyachkaniraq chayta sirvunkuna palabrata willawankuinas papay mamayqa chaskikuyta munanchu ñuqayku piru wawakuna qhawachkaniku hinaptin yakuchata mañakutinpas mana papay mamay quytapas munanchu wawakuna kaywan ñuqayku quyku kaniku chayna pasaq kaniku y pasaypaq iduluta hasta kanankama mamay idulullata adoran rimapayan hinaptinpas mana ñuqaqa kaypim wañukusaq nispa hinaptin papallanchita mañakuni papay pero ña ripukunna kay mundumanta chay nini última vez wañukunanpaq kachkarqa iskay punchu faltachkaptin nirani ñuqa papay Dios ninchikman vidaykita entergaykuy Dios ninchik kawsanmi Dios ninchikwan wañukuspapas ripukunaykipaq niptiy munarachu ama chaymanta rimapayawaychu manam ñuqa munanichu chaymanta rimapayawanaykita nispan hatariramunraq pasaypaq huk vidañapas chaymi kanan llakikuni papaymanta mana taytanchik palabranchas kikuykuspa maypiraq kachkan papallanchikta mañakuni taytay perdonaykuya nispa chaynam kara turiykuna ñañayku gloria a Dios hinaptinmi turiykuna ñañaykuna chayna ripukun papaypas y mamaypas kaypi chaynallam hermanuykunapas Dios mecánico ñuqayku turiykuna ñañayku ñuqallam papanchik caminonpi perseverachkani pero huknin hermanuyqa ñam entergakurunna turiykuna ñañaykuna chayamunqam kay chayamuyta manchakuchkanna hamurañam pero manchakuchkanya sagrariq churachkan manchakuytaraq hamunqam turiykuna ñañaykuna chaynalla turiykuna ñañaykuna ñuqa kay obrata mana riqsispay puri complementario iglesiamanpas rirqani turiykuna ñañaykuna huk iglesiapim ñuqa taytanchik riqsirani esposuytakama chay católico warmipa wawan pero suegra y suegro cristiano paykuna kay primero llumchiyaykuykuptini wara si qam wawayta kuyanki nispaqa kunallanmi entergakunki risunchik kanan tardim nispan hinaptin pasani
aritisapa, sarsillusapa, añillusapa. Chayna mundo pega por el cancha, mana taytanchikta riqsispa. Chayna nikana papá imaynaraq mana riqsiraykichu ñakaymanta. Mana chaynachu kayman kara, ñakaymanta qamta riqsispaqa nirani turiykuna ñaykuna. Chaymanta turiykuna ñaykuna. Kayman chayaramaraniku ispusuyta kama. Pero saqra mana allin maynintam ispusuytapas allin doctrinapi ñakachkaptin urqurura. Pero Dios llanchikmi raskataykamun kunan kaypi kuskat sirvikuchkanayku turiykuna ñañaykuna. Dios ninchik hatun kuyakuqmi imaynaña purichkaqtapa Dios ninchikqa kuyakuywanmi chaskiykuwanchik. Mañakuptinchikqa turiykuna ñañaykuna manami yanqachu qam waqanki wawaykipaq, familiaykipaq, hermanoykipaq, hermanaykipaq manami yanqachu. Timpunpim taytanchik chayachimunqa. Chaynam ñuqapa wawaykuna kanan kaypi tiyachkan hukninqari wawaypas kusisqam tarikuni. Taytanchikta graciasta qukuni. Gracias papaykunaqa agradecikuykim halaytam chayachimunki nispaymi nichkani. Lliwnan Perú wasipi taytanchikta alabanikuynaptinqa halaymi chaypi. Waki-wakillanmi trabajumanta tardiyamuspanku mana turiykuna ñaykuna. Waltachkanraq simbrim warmakunaman churachkanraq adolescentimanqa. Mana palabrata pachaskikuymunaqraq kachkan. Wakinqa turiykuna ñaykuna, pero Dios ninchik apamunqam. Dios ninchik chayachimunqam ñuqa kriyinin papanchikpi chayachimunanta. Pero timpumpi amanaya qampa munasqayki yurachu, ñuqa munasqay yurachu turiykuna ñaykuna chayachimunqa. Aleluya, chaynam turiykuna ñaykuna kachkani kay cuarentena ukupipas. Dios ninchik ima sumaqmi. Llapan wawayta, llapan familiayta uñuykuwaspan. Manam imamantapas waltachiwankuchu. Llapan wawaykunawan kuska. Papanchikqa alabastin tardinpa. Chaymanta puni kay cuarentena qallarisqanmanta puni. Wasipi culto turiykuna ñaykuna hinalla apakun hasta kanankama. Turinchik Ismaelkuna encargado kachkan. Pay palabrata willawachkanku. Pero kimaq kusikuymi, ima sumaqmi Dios ninchik sirvikuy turiykuna ñañaykuna. Manam pay hinaqa kanchu, imaynach payman paqachuwan kuyakuyninmanta. Gracias ta hukuni kaypi wawaykunapas ispusuywanpas kuska. Taytanchikta sirvikuspay turiykuna ñañaykuna kay enfermedadpas. Pero kay enfermedadpa chawpinpi Dios ninchik mana ñuqataqa ni yanqallapas ni imapas pasawanchu turiykuna ñaykuna. Si wawaykunataqa apirurqam chaymi nirani papanchikta yuyarichik, Dios ninchikta yuyarichik, mañakuychik maytataq risun. Pimantaqa suykusun, pitataq hampiway nisun. Dios llanchikta payqa kaypim kachkan nispa niptimi yuyarirqaku chay cuarentena qallariq ukupi turiykuna ñañaykuna llapan waway. Chayamunqa halaymi turiykuna ñañaykuna. Chaynaya mañakusunchik taytanchikta turiykuna ñañaykuna puntaman risunchik. Kallpanchakusunchik amaya papanchikta tigarusunchu. Últimos tiempos piñam tarikuchkanchik kutiramunanmi cercallaña. Ñaqa tempranom ñuqa hawaykuni televisiónpi. Chaypi michaqa chay mana chaskikuy palabra mana chaskikuy munaq wawaypas chaytaqa warayaspan uyarayaq. Waknamigu pasanqa, waknam pasanqa, manam yanqachu.
Chay miri mapayay kinispay nini turikuna yaykuna. Dios ninchi hatun milagro kunatan turikuna ñañaykuna ruran. Verdaderamente payman asuykun kiqaparin kinaptinqa. Gracias tajuni turikuna ñañaykuna ura pasaro asunchik chaykamalla kay testimonio turikuna ñañaykuna hermananchikwan continuasunchik gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pim chay obrata ruaron turi ñañaykuna. Dios taytanchik miruan. Dios taytanchik mi tukuyta ruan. Manan paypak imapas dificilchu. Gloria al Señor. Chaynaqa Dios taytanchik cada uno pa vidanchik piruachkan. Paypa munasqan ura wawanchikuna, familianchikuna chayamunqa. Pero chayamunqam, gloria al Señor. Chaypaqmi ñuqanchik mañakuchkanchik, gloria al Señor. Chaynaqa hermananchik Celia pasaykamunqa testimonio kurukunawan, gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, alabasunchik kurukunawan Dios taytanchikman, tukuy sunqunchikmanta, gloria al Señor. Hermananchik Celia ñuqanchikwan, gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, gracias Padre, gracias Jesús. Aleluya. Dios taytanchik, bendiciwasun ñañaykuna turikuna, gloria a Dios, aleluya. Dios taytanchik ya bendicichun, runakunatapas, hawamukunata, gloria a Dios, chaynallataq rimakuykuni pastoranchik Esther. Dios taytanchik ya saminchasun hatumpi, gloria a Dios, aleluya. Gracias tamjoni kay ratupi Dios taytanchik bendicikuan. Kurukunata yapanchik takiykunanchikpa, gloria al nombre de Cristo, gracias Señor, aleluya. Makikita jujari altuman inaspa agradecico y Dios taytanchikta, ñañay turi, tukuy sunquykiwan, gloria al nombre de Cristo. Ñañanchikpa testimonium pejinam, Dios taytanchikqa kuyawanchik, sapay punchawmi uywawanchik, kay unquykunawkumantam taytanchik harkaykuwanchik. Manami mapas pasawaranchikchu ñañay turi chaymi kaypi kachkanchik. Wakinmi ñañanchik turinchikuna ripukun ñaruna masinchikuna. Imanichuanta ñuqanchik. Taytay, gracias. Ari pasajerum kanchik kay mundupi ñañay turi. Pero taytanchik munasqanpin pusakuwasun turi ñañaykuna. Sunqunchik taya preparasun, alabasun. Kay rato amusqanchik urapiya, ñañay turi amaya hukman yaychu. Tukuy sunquykiwan ya taytanchik tarimapayay, taytay alabaykim, adoraykim, parlapayaykuaya, rimapayaykuaya. Kay problemaykunani, gloria a Dios. Kay unquynini, gloria a Dios. Aleluya, pimantagriso, pimantagneson, aleluya, gloria al nombre de Cristo. Gracias Señor, gracias taytayay, sutillay que paychas hakachon, aleluya. Chuyam kanki, taytay chuyam kanki. Amor hanchik payalaba, aleluya. Aleluya, morjanchik a ti masca. Gloria a Dios, aleluya, santo. Amor jane a ti masca mi. Amor jane a ti masca mi. Taytay untaway a ti nikiwa. Taytay kuntaway ati nikiwa. Tukoy sungonchik manta. Kuntaway ati nikiwa taytay. Hamurkani ati maskakni. Taytay kuntaway ati nikiwa. Taytay kuntaway ati nikiwa. Kuntaway ati nikiwa. Huntawayati nikiwan Diyos taytayan. Huntawayati
Taitai, aleluya. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Taitai, gracias. Kayoras pitaitai rimapayay kuayko amahina kaspa, Señor. Almayay miya kunayas kahina Taitai sechkan. Palabra kita, Señor, aleluya. Hampar la payay kuanay kitan Taitai sechkani. Remari kuanay kitan papay monachkani. Gloria a Jesucristo. Hatong kuya ko'y nikiwan Taitai rimapayari kulyaway ko. Parla payari kulyaway ko, Señor. Hachas papas kuyas papas Taitai alingni ko pakmi. Gracias, Taitayay. Gracias, Papayay. Dios nilay kay bendición ni Kimanta. Hatun bendición ni Kimanta, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Y más me cayuras chay kamon. Dios taitan chikpa palabra uyarikunan chikpa, gloria al Señor. Kay piñakachkan mamanchik, gloria al Señor. Siervanchik rima paeko asunchik, Dios taita usanja vidanta hatumpi, gloria al Señor. Sierva, hatum bendición, han presenta ikunay pa sierva puntaman. Dios taita palabra, gloria a Jesucristo. Dios taitan chisamincha sunki, amén. Mana Paulina, Dios taitanchi samincha sunkichik, yapayan dama kunata, amén. Caballero kunata, mozo, sipas kunatapas, amén. Aleluya, taita Dios pawasimpi merikukullanchi kunan, amén. Kusisja, manam kanchu maipipas huk, aleluya, kaiwasihina. Kaillam sumah, kaillam taita Dios pa presencian, kaipim taita Dios, aleluya, ukayaipi kausachiwanchik, hinas papas rima payawanchik. Hermano Marcelo, amén. Taita Dios aminchazón que amén. Ireneo panansi pap kachkan kai papan amén. Ay cosa con kichik. Amén. Napay con el yapayay kichik amén. Aleluya, amén. El amén. Ismael papam pas kachkan wakpi hermano pay pasutin en Julio, amén. Julio Orejón, Taita Dios aminchazón que amén. Aleluya, masumah mi matrimonio kuna chayamuptin ñañaykuna turaykuna. Kuse kunchik me ñañaykuna, amén. Aleluya, alabay chik taita Diosta. Amén. Kusisham kachkanchik runasimi llaqtatam sanapaykuni kunan. Yapayan wak Ayacucho laupi taita Dios aminchachun yapallanta. Apurima laupi Cusco waka Puno, Ayaviri, Maylau chayas hanchik mahinas papas. Waka atun muy suyukuna amén Bolivia chaypipas paykuna hati wachkanchik ñuhanchik ta uyarikuchkan diuninchik pajellejanta Argentina laupi Chile laukunapi amén. Gracias tan honchik taitanchikman ñuhanchik achkanchik kaypi amén presencial amén presencial o sea taita Dios pajayampi jawanakunchik kuyanakunchik aleluya napainakunchik amén saludanakunchik amén. Aleluya, amén. Allí kusisja, gloria a Dios, aleluya. Makichaykita ujariko y ñañayay turayay. Aleluya, taki kusunchik taita Dios man adoray kusunchik. Amén, adoray kusunchik. Kaipim kachkan Dios ninchik. Amén. Kaipim kachkan nas pasun Juan ni kusunchik. Taitay kaipim kachkanki. Kaipim kachkan iñiko y paimi kaipi kachkan. Ya paikichik tanapay kamuy kichik. Un abrazo para todos, amén. Ya paikichikpaj, amén. Gloria kachun taita Dios man. Aleluya, aleluya, taitay, aleluya. Gracias Jesús. Kuyaykim taitay, yupaychaykim. Yupaychaykim papayay, Dios yay. Manam kancho jamina, ukhatun Dios. Kuyapayaku, yakipayaku. Hamsa payay kim taitayay. Chuya Dios, aleluya. Kaipim kachkanki. Kaipim kachkanki. Jesucristo.
Kaipim kachkanki, kaipim kachkanki, kaipim kachkanki. Adora y taita Dios da Jesucristo. Kaipim kachkanki, Espíritu ikim kaipim rima payawachkan, Espíritu ikim kaipim parla payawachkan, chaymi ñuqayachani kaypikas haykita, chaymi ñuqayachani kaypikas haykita. Kaypim kachkanki Jesucristo, kaypim kachkanki, kaypim kachkanki Jesucristo, kaypim kachkanki, Espíritu ikim kaipim rima payawachkan, Espíritu ikim kaipim parla payawachkan, chaymi ñuqayachani kaypikas haykita, chaymi ñuqayachani kaypikas haykita. Cristo kaypim kachkanki, Cristo, aleluya, aleluya. Y rabababay kimabayase, yupaychay, yupaychay, Espíritu ikim kaipim rima payawachkan, Espíritu ikim kaipim parla payawachkan, chaymi ñuqayachani kaypikas haykita, chaymi ñuqayachani kaypikas haykita. Cristo kaypim kachkanki, Cristo kaypim kachkanki. Gracias papayay, gracias Dios yay. Hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza, urikia celebeike. Aleluya taitayay Dios yay. Salvay papayay, salvay. Wischu llapa supay, llapa manalita. Paskay papay, paskay. Hinaspay que chu espíritu y kiwan juntay. Aleluya, yapayangman papayay. Yapayangman kay que chuarimah kunaman. Kairuna simirimah kunaman. Uhariway ku taytayay. Uhariway ku papayay. Yachachiway ku Dios yay. Yakipayaway ku. Aleluya, 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 gracias, gracias Jesús, gracias ni gracias, gracias, aleluya, uktawang napaykuni, redes sociales, amén, nishangmanta kay uku, plataforma ukumanta, hawakamus hankumanta, nas papas, saluduta pachimuas hanchikunamanta, ñuqanchik pachaski kusunchik, amén. Paucar Bamba, zona 96, chaypim ñuqanchik lluqsichkanchik en vivo, kunachayan, amén. Betel Radio Paucar Bamba, taita Dios aminchasunki, llapayan llaqta Cusco Paucar Bamba, amén. Hinas papas, aleluya, yaykuchkanchik en vivo, aleluya, Pampas Tayacaja, Huancavelica, amén.
Taita Dios aminchachun chay llaqtakunata kayruna simi llaqtakunam Taita Dios pa qillqanta aleluya arjaymanta kachkanku amén. Samuel de la Cruz Taita Dios aminchasunki hinalla ñawpaqman ri hinas papas saludakunchik amén waka aleluya pakucha aleluya gloria al Señor chaypiuk llaqta quechua llaqta kan paykunapas kachkanku uyarikuchkanku amén. Gloria al Señor anda guaylas laupi Taita Dios aminchachun amén. Saludan chiktahme Raúl Belito, Wendy Yantoy, Maribel Tikyakuri, Maribel Taita Dios aminchasunki, Emilia Lizama, Victoria Sonco, Dana García, Felisa Villalba, Daniel Cruz, Mariluz Trujillo, Emilia Lizama, Huancabelicamante, hermana Emilia, amén. Taita Dios aminchachun, yachta más hinchikunata, amén. Taita Dios allinta, bendicichun saminchachun, gloria cachun, taitan chikman, amén. Chaynaja yaki chaykusuña Dios ninchikpa qillqanta, aleluya, amén. Ñuqanchik mikunan rimasunchik chiqapunim hatikunanchik Cristunchikta, hinallam hatikunanchik manam kanchuk ñan, amén. Payllam allin ñan paymi nirqa qillqanpi ñuqam kani ñan ñuqam kani allin kawsay manam kanchu huk kichaykusunchik, aleluya, gloria al Señor. Segunda de Timoteo, gloria al Señor, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, amén, aleluya. Kainatamnin diuninchik pajellejan. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Kainatamnin apóstol Pablo Timoteuman, amén. Aleluya, yapanchik allintali kusunchik quechuapi. Nuevo Testamento pinkachkan ñañaykuna, turaykuna, lichik puni, ñawinchay puni, Dios ninchik pajelljanta. Amén, quechuapi. Aleluya, kay Biblia quechua kachkanmi, amén. Conseguis paykichik quechuapi, sumagmi miskim, Dios ninchik pajeljan. Kainatamnin, aleluya, verso 7. Ya paykichik piñachu. Allin peleaitam tukuru niña, mainam kallpas haymanmi chayaru niña, iñinipim allinta sayarjani, chayraykum sapaqchapuasqan corona suyawachkan, chaytaqa allin arreglo ruwaq Señor ninchikmi chay punchaw kutimuspan juanja, manataqmi ñuqallamanchu aswanja kuyakuywan paypa kutimunanta suyaqkunaman, amén. Suyaqkunawanmanmi taytallay Diosllay, suyaqkunamanwanmi, aleluya, taytay Diosllay, aleluya, urikiya se, aleluya, taytay. Aleluya, papayay, Diosllay. Kaya kunang puni taytay saminchay. Wakyakta kunata taytay. Saminchay papay. Aleluya, aleluya. Gloria kachung hangman. Aleluya kay paukarbamba yaktata. Aleluya Cusco yaktata sikuani yaktata. Yapayang kechuari mahkunata taytay saminchay. Aleluya waka. Tayakaja pampas Huancavelica, chaypi paruna semillakta tukuy Apurimac, aleluya Cusco, tukuy lau quechuarimajkunata saminchay taytay, wakpuno, aleluya, gracias kachunhangman, urikia se, aleluya, gracias papayay, gracias taytayay, amén y amén, tia chaykuychik ñañaykuna turaykuna, gracias tajuspaykichik, gloria al Señor. Y masumagme, kay Dios ninchik pajeljan ñañaykuna. Aleluya, amén. Aleluya, apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén, ña. Pay purir urjaña, Cristunchik pamakimpi. Cristunchik tajatikus papay. Ña alma kunatapas ganarjaña. Ña pay obra kunata ruarjaña. Aleluya. Corinto llaqtapi, Gálatas llaqta, Galaxia llaqtapi, Éfeso llaqtapi, hinas pampay,
aleluya, hatikachasja karja ñañaykuna turaykuna, mana iñiq, aleluya, runakunawan, amén. Ima llakim, imam, amén, ñuqanchik llakikunchikmi, imayna runakuna kay palabrata mana chaskiyta munankuchu, amén. Llakikunchik mayna mananchik santapas testifican, taytan mana munarqachu, aleluya, Satanás watarurqa, wakinkunam layqawan, paykunam pactuta ruanku Satanaswan, hinaspan Satanás watarun, ama libre kananpaq, pay infiernuman apananpaq, rawraq wasiman apananpaq, aleluya. Chaymi kay qillqa predicasqa kachkan, qam chay saqramanta, aleluya, Cristuman asuykunaykipaq, payman asuykuptiykin Cristo paskanqa, aleluya. Chay mana allin vidaykipi ruwasqanta, saqraqa watakunmi ñañaykuna, saqraqa cadenaswanmi watarun, ama Cristuta riqsinanchikpaq, ama qillqata ñawinchananchikpaq. Gloria kachun taytanchikman, chayna llaqtakunam karqa, Corintio llaqta, Gálatas llaqta, aleluya, Éfeso chaykunam kayo karqa mamachayo, ami Éfeso llaqtapis kasqa mamacha Diana sutiyo, chaykunatam kuyapayaq, imaynam llaqtakunapipas kuyapayachkan mamachanta, imaynam paykuna mamachanwan, imaynam reverencianku mamachanta bandawan, tuntunku, aleluya, sagratam reverencianku, manam tayta Dios tachu reverencianku, hinas papas tayta Dios pa contrampim hatarichkanku, chaymi kay, aleluya, kay castigukuna chayamun kay pachaman ñañaykuna, chaymi ñuqanchik hinalla predicananchik, hinalla ñawpaqman rinanchik, mana ñuqanchikqa, aleluya, hinalla takiaruchwanchu, hinalla ñuqanchik, aleluya, ñawpaqman rinanchik, imaynam rirqa kay apóstol Pablo, amén. Chaymi cárcelpi ñapay kachkarqa, ña yacharaña pay, aleluya, chay enemigukuna imayna kunkanta kuchunanta, aleluya. Pero uyarichik kayta, wakinkuna ninmanchik imaynataq tayta Dios permiten, pero uyari kayta Señor ninche Jesucristo más taraq, aleluya, ñakarirqa, payta imaynam insultasqa karqa, imaynam humillasqa karqa, chuya kachkaptin, aleluya, tayta Dios me entregaykura huchanchikrayku, huchanchikta pay apanampaq, amén. Apóstol Pablo nerqa ñuqan vidayta husaq, porque pay yacharqa hatun privilegio Cristuman, aleluya, vidanchik husqa kasqanta, pay yacharqa hatun privilegio kasqanta, payqa manam, aleluya, yakirhachu, manam payqa manchakurhachu, manam karhachu maula, payqa karqa llumpay valiente, payqa, aleluya, yacharqan pi servisqanta, ñuqanchikpa yachananchikmi maypi takiasqanchikta, maypi sayasqanchikta yachananchik, mana ñuqanchikqa, aleluya, kachuanchu maula, amén, insultawanqa, rumiwanchamqawanqa, mana, aleluya, imatapas ruachun Satanás, porque ñuqanchikqa wiñay kawsaniyuqmi kanchik, ñuqanchikqa, aleluya, kay pachapi kanchik forastero hina, ñuqanchikqa mana wiñaychu pasasun ni wakinkunapas, pero wakinkuna mana Cristuta chaskikuy munaqkuna, huchallapi wañuqkuna maymanmi chayanqa, rawraq pachaman ukuman, pero ñuqanchikqa chayasun hanaq pachaman, amén, aleluya. Chaymi apóstol Pablo kaypi ñuqaqa, aleluya, ñam pelearuniña, ñuqanchik peleachkanchik, imawan peleachkanchik kay munduwan, amén. Wakinkuna quizás, pero manan hamkunaqa ni ñuqapas, manaña ñuqanchik munapakunchikchu, amén, tusuykunata, manaña munapakunchikchu taytacha mamacha qipan purita, ñuqanchikqa tragukunatapas millakunchik, hayka millakunkichik traguta, aleluya, traguta millakunchik, saqrapa ruwasqantaqa ñuqanchik millakunchik, ñuqanchik kanchik musuq kawsayniyuq, ñuqanchik kanchik, aleluya, musuq hari, musuq warmi, Santo Espíritu vidanchikpi obrasqanman hina, tayta Diospaqña kasqanchikman hina, ñuqanchik kawsakuchkanchik, Cristonchikta hatikuchkanchik, iñirunchik, aleluya, hinaspapas cuentata hurukunchik, maymanta tayta Dios urhuwasqanchikta, imayna jepa tiempo, ñawpaq tiempo purisqanchikta, imaynan kunan kachkanchik kusisqa, imaynan kunan kachkanchik hatun victoriapi ñañaykuna turaykuna, payman kachun gloria, payman kachun alabanza, gloria al Señor. Chayta munan tayta Dios ñuqanchikpa, ñuqanchik kananchik kay apóstol Pablo hina, pay ña yacharqaña ya wañunan patapiña, pero pay yacharqañataqmi, aleluya, imaynan pay cumplirqa,
carreranta, imaynanpay cumplirja Tayta Dios pa kamachishanta, imaynanpay Tayta Dios huykur hatun atita ama manchakunampa, ama chay millay runakunata manchakunampa, imaynanpay enfrentarja autoridad kunata, chay religioso runakunata. Aleluya, hinaspanerja yachanaykichikmi manam religionchu, manam taytacha mamachachu, kaypiqa valin Jesucristo, paymi valin, payllam aleluya, runakunataqa salvanja, manam salvanjachu, religión nispa, maypipas rimarja, amén, aleluya, rimarjataqmi, aleluya, imayna runakuna salvo kananmanta, manam kanjachu, aleluya, misakuna, manam kanchu Bibliapi limbo, manam kanchu purgatorio, kaypiqa salvakuna causas pallam, mana wañus pachu, wakin religión kunam yachachin runakunata o piensachin, aleluya, amén, kaypi imaynapas, por eso misachicuspam salvanga almanta, manam chayqa allinchu nitaqmi, amén, ciertuchu, chihapchu manam chayqa llulla, sahrapa llullanmi, aleluya kuna engañasqa purinampa, aleluya kay runakuna, amén, mana cuentata hukuspa ñawsa hina, Tayta Dios pa contrampi sayarispa, sasachakuykuna tarinampa, sahram kusikun, sahram, aleluya runakuna ñakariptin, paymi kusikun, paymi munan runakuna ñakarinanta, runakuna mana cuentata hukunchu, haykam ñakarirankichik hamkuna sahrapa makimpi, achka ñakariranchik sahra makimpi, aleluya, pero kunanga wishchunchikñan sahrata, Cristoanmi allinta kawsakuchkanchik, chaymi predicananchik kay palabrata ñañaykuna turaykuna, gloria a Jesús, gloria kachun taytanchikman, amén, allin peleaytam tukuru niña, allintam peleana, sahrataqa sarunam, sahrataqa de enfrentanam, mana manchakunachu, Tayta Dios minin, ñuqanchik manga huykuanchik hatun atitam, Cristuta ham chaskirunki, ham atiniki kachkañam, amaña huchapakunaykipaq, hamunqa sahra engañuan, haku cervezachata, traguchata, tusuykamusun, haku kayta, wakta ruarusun, Tayta Dios pa contrampi, palabrampa contrampi nisunki, ham haninki manam chaykunata ñuqaqa ruwaniñachu, ñuqaqa cristiano kani, ñuqaqa Tayta Dios pa, aleluya, wawanmi kani, chaymi allin, aleluya, peleay, allin, amén, manam kallpas hayman, aleluya, chayaruniña, ñuqanchikmi kallpachkanchik, maymanmi chayananchik wañunanchik patakama, sichuham quedarunki, aleluya, kay ñanllapi, mana chayankichu, entonces manam allin hachu, ñuqanchikqa chayananchikmi, wañunanchik patapipas, ñuqanchik ninanchik, taytay, hamtam kuyayki, taytay, hamllam kanki, salvadorni, hamllam kanki, kuyaqni, hamllam kanki, llakipayaqni, taytallay, Diosllay, manam hipaman kutiymanchu, unquy hamunqa, sasachakuy hamunqa, imapas hamunqa, ñañallay, ñuqanchikqa valientim kananchik, amenaza hamunqa, imapas nisunki hamta, ay cierto yo hamkanki, ari ninaykin, yo a cristiano kani, paypim iñikuni, paymi ñuqapa Diosni, mana mamachachu tayta chachu, amén, wañuchisqayki, wañuchiwaya, wañuchiyta munaspikiqa, aswanmi favorta ñuqata ruwawanki, manchakunichu ñuqa wañuyta ninayki, ñuqa manchakunichu, pipas hamunqa wañuchisqayki, wañuchiwaya, amén, aleluya, aswanmi apurawlla chayarusun hanaq pachaman, allinmi chayay hanaq pachaman, mana manchakunachu wañuyta ñañaykuna turaykuna, apóstol Pablo mana manchakurachu wañuyta, kusisham karga, ñam pelearuniña, ñam chayaruniña, aleluya, hinas papas nirqa kaypi, gloria al Señor, aleluya, ñuqapaqa kachkan hatun premio, allin peleayta tukuruniña, mayna kallpas paymi chayaruniña, ñam wañunay patapiña kachkani nirqa pay, chayraykum sapaqchapuasqan corona suyawachkan, fiel kunapa, kay allin chayaqkunapaqmi Tayta Dios, aleluya, suma coronanta suyachichkan, hampam kachkanña coronayki, aleluya, allin wahachisurqanki sahra, nanachisurqanki sahra, hinalla ñawpaqman kunanmanta, ama hipaman kutiychu, ale fuerzata hapi, le Bibliata, ama coronaykita chinkachichu, ham chinkachiktikiqa hukmanmi huykunqa, aleluya, Tayta Dios pa propositunqa ñañaykuna, hatunmi,
Taita Dios pa voluntad ninga hatungmi. Pai señuganchik ta akllakuanchik ta mamanchik pa wiksang manta pacha. Aleluya. Pero wakin kunam, aleluya, wawang manta, mamang manta, wiksang manta, aquellas kachkas papas, lutang mampurieron, wischupakun, y mainam carga, aleluya, gloria al Señor, Rebeca pawawan, aleluya, Jacob Isaac pawawan, Esaú su tío, chay Esaú, aleluya, mana entender hacho, aleluya, hatun bendición pipa y nasis janta. Primero wawa kunam carga bendicisja, pai kunam carga autoridad canampa, pai kunam carga, aleluya, un líder canampa, aleluya. Primero wawa caspa, taitampa herencian kuna tapas chaskinan, pai kuna carga hatun bendición. Pero cae Esaú, aleluya, manam, aleluya, y matachay, y wakin kuna, taite Dios nin, aleluya, kuyaikin. Salva kuy alma ikita, ima pada salva kusa, ima tatarisa, ima ninku chayna, mana ya chay niyuh kaspa, ya chay niyuh mi kanaiki, Esaú carga mana umayo hina nirga, alhatun bendición tapay chinkacherga, ima mikuy raikuya, mikuy kusag, entonces pay hukning Jacob su tío ya charga, primero wawa kainin allin pay kunam carga mellizo, pero primero nacer murga Esaú su tío. Amén. Chaymanta nace murga Jacob, pero Jacob imaginarás mananyuga nacer hanicho primero nace murga primero. Mellizo carjaco, pero pai ya charga hatun bendición primero wawakai kasjanta. Enas pamnerja pai, aleluya, hanmi kanki, aleluya, primero entonces hoikuay chay primogenitura nisjanta ya, monanquicho kai miski picantita, pero hoikuay. O sea, ñuga kai ham juzhaiki kai mikuita. Chay mikuy juzgairaiko, ñuga pañakanga primogenitura. Chayna kaptenga apaco, imam balin ñuga pañan primogenitura. Nispa wischu pakorga, chay hatun bendición. Chayna muruna kona. Ima pacta Cristo, ima pacta salvación, ima pacta Biblia, ima pacta wahachkanku chaykuna, ima pacta neskakuna, manam ya chaynin kanchu. Wakin kuna wañuchkanku, wakin kuna onjuchkanku, wakin kuna kachkan llumpa y problemapi. Aleluya. Wakin kuna ñamas kachkanña Cristuta, wakin kuna ña hayakuchkanña Cristunchikta, imayna ñuganchikpaj ñañaykuna, ña Cristuwan ña kawsakuchkanchik, cuentataña hukunchik maypi sayasqanchikta, aleluya, chaymi ñuganchik, aleluya, kawsananchik, Cristupi wañunanchik patakama, hamuchun sasachakuy, imapas hamuchun, Tayta Dios munan ñuganchik, aleluya, valiente kananchik. Maula kunaga mana ating mancho. Chay misi ham kanki maula Kristunjik mi kaipi kachkan. Hamta, haleluya, ujarisunaikipah. Manyakuptiki yanapasunaikipah. Santo Espíritu kaipi kachkan. Yanapawachkanchik ñañaykuna. Paimia para musunki wasing mampas. Hinas papas paimi chay llaqtakunapi, aleluya. Kay programa jinwiyakuy nishanta. Aleluya, usachkan. Aleluya, runakuna uyari kuchkan palabranta. Taita Dios mankachun gloria, hinalla llaqtakuna salvakuchun, hinalla quechuakuna salvakuchun, Taita Dios ujarichun obrero kunata, llaqtakunaman rinampaj, campañakuna ruanampaj, aleluya, ñam tiempo chayamuchkanña. Amén, kay tiempo pasachkan apuraullaña, kurrikuchkan urakunams, aleluya. Taita Dios nerjame ki palabrampe, kay último tiempo kunapem, tiempo apuraulla pasanja. Apuraulla, imapa. Taita Dios pa profecía kuna cumpli kunampa, Apocalipsis cumpli kunampa, ñam cumpliru kuña ñañaykuna turaykuna, Señor ninche Jesucristo manta nishanta, ñam cumpliru kun kuña profeta kunapa nishanta, imam faltachkan, Taita Dios pa iglesia ngripu kunallan ñam faltachkan, Taita Dios pa iglesia ngripu kun hanaj pachaman, hinaptenga ñañaykuna hamunga gran tribulación, ñam hallarichkan kuña kay coronavirus nishanwan miruna kuna ñakarichkanku, aleluya mana kanchu, aleluya ari vacunasun, hina chayna vacunas japas, hinalla wañuchkanku wakinkuna, hinalla brote amuchkan, pero iglesiaga kachkanchik ñañaykuna, ñuga kachkani confianzawanmi, aleluya, amin chaymi iñiyniyuq kananchik. Iñiyniyuqmi kananchik ñañaykuna turaykuna, iñiyta chaskikuy, iñiyniyuqmi kanayki. Tayta Diospa palabrampa nishantam ham, ale uyarikuspayki, sonjuykiman churanayki. Ale ñuqanchikpa ñanqa manam kidan hachun, kay medio caminupi mana.
wañunanchik patakama. Haika wañunanchik patakama purikusun Cristunchikwan. Aleluya, aleluya. Entonces, ñañallay, ñam kurunanchikpas suyawachkanchikña. Chayta munan tayta Dios. Ñujanchik, aleluya, chayananchikta. Chayananchikta, maypim chayasun wañunanchik patapi. Utaq Cristo trumpita tukamuptin. Aleluya, pasakunanchikama. Wakpiñam kanga hatun fiesta, ñañallay. Amén. Chaymenin 2 de Corintios capítulo 10. Amén. Ñujanchik ari, kausachkanchik aychanchik pihina. Pero ñugo mana ñuganchiga. Militanchikcho aychanchik pinishan pinacho. Amén. Aleluya. A ver qué chayku yachanaykipa. 2 de Corintios 10, verso 3, 4. Amén. Aleluya. Gracias taytayay. Amén. Yachananchikmi. Gloria kachun taytanchikman. Aychapiraj causas papas manam aychaman hinachu. Ñugan chikoga. Ñugaikuga piliachkaniku. Amén. Imam aycha, runam aycha. Amén. Runam aycha. 2 de Corintios capítulo 10. Amén. Chaita hawai allinta. Verso 3, 4. Amén. Chaymi ñuganchik aychawanchu peleanchik. Aleluya. Peleanapa armaykuja manatagme. Aychamanta hina armallacho. Aswanga Dios pa atinin hina armam. Chay armaja murallasja llaqtakunatapas tuñira chinmanme. Amén. Imam chay arma Santo Espíritu. Amén. Santo Espíritu chay arma. Ñañaykuna chay minin diuninchikpa hellijan mana ñuganchiga peleanchikchu. Aychawan tulluwan runawanchu manam. Aleluya. Ñuganchiga peleachkanchik mana allinkunawan. Espíritu kunam kan, aleluya, mana allinkuna, mana rikunchikchu, pero chay hamuchkan, imata munan chay, esposaykiwan peleanaykita, warmiykiwan peleanaykita, husaykiwan peleanaykita, paymunan problemata, paymunan piñakunaykita, paymunan unjunaykita, imatapas, wak mana yachankichu, wakinkuna venenuta huykusunki, wakinkuna imatapas mana allinta, aleluya, hinas papas ujarikamun, chay calumnia nishan, imam quechuapi calumnia. Calumnia, mana ham ruas haikita, ni kusunki kaita ruara, suakurham, yuyakurham, kainata rimarja, waknata rimarja, gloria al Señor, aleluya. Chaykunam, amén. Chaykunam pim, chaykunata uharimun, aleluya. Satanás. Pero pitata chaykunata usan, mana Cristo vidan peruna kuna kasjanta, aleluya. Mana taita Dios kuyahkunata, huchasaparuna kunata. Chaykunam ñuganchik peleachkanchik. Amén. Pero ñuganchik manam takawancho ni tagme. Aleluya rinchikchu mundano kunaman, autoridad kunaman. Kaitarwawan, waktarwawan nispa. Sino ñuganchik peleanchik junjorispanchik. Taytay hammi. Palabra ikipininki taytay. Hammi ñugamanta peleanki. Hammi taytay defendiwanki. Hammi abogado ikanki. Chaynam ñuganchik peleanchik. Chaymi apóstol Pablo nerga ñuganchik manam peleanchikchu. Aleluya, aychawanchu manam, espirituan, palabranwan, oracionwan, ayunuan, ñañaykuna, chaytam yachanayki, mam yanjallachu oración, mam yanjallachu ayuno, bencesunmi ñañaykuna, masiasunmi sagrata, ujarikusunmi ñañallay, espiritualmente valiente kanki, fuerzayos purinki, manam fuerzayos kunaga, mana urakujkuna, fuerza tapinko urakujkuna. Aleluya. Taita Dios armata juanchik. Imam chay armakuna oración iñininchik. Aleluya. Y las papas chayga hatun atiniyusi. Chaywanga bendición imatapas. Imainaña kanga. Aleluya. Prueba. Hatuña kanga. Pero chay arma espíritu manta. Taita Dios manta. Arma jamunga. Iñi jamunga. Taita Jesucristo pasu tiempo ni sunchik. Fuera. Wishchunki. Pasa con chay prueba. Mananyam kapungacho ay kamalabankichik taita Dios ta. Atini mi taita Dios ninchik. Amén. Chaymi Pedro pas ale iglesia ta kainata nerga. Kuyas haywayji panilla ikuna. Huklaw yahtayuh tahinaspa. Illa kuyllapi kahta hinam ruega kuykichik. Imainam kay apóstol Pedro, perdón. Mañakurja. Ay chaykichikpa mana allinkuna munas jantaga amaya ruay chikchu. Ay cham ñuganchikta ay sawaita munanchik. Espiritupa contrampi matarikamun aycha.
chaytam ñuqanchik mana kasunanchikchu. Chaykunaqa almaykichikpa contranpin piliachkan. Pin pilian ñuqanchikpa amen almanchikpa contranpi kikin aychanchik. Kikin aychanchikmi aysawanchik imaman. Aleluya. Wakinkuna aleluya. Amén. Mejor irukusaq pasiuman. Amiguywan parlakamusaq domingo punchawchu. Ay mamuna nichu aychanisunki amarichu pasiakamuy kurrikayta relajakamuy amin saykusqa kachkanki puñukuy kaynay wakna aychaqa espiritupa contranpi. Pero espiritu ñataq nisunki han alimentanayki espirituta almaykita alimentanayki. Aleluya chiriaruaqmi corri temploman, adoramos y taita Diosta, junta chico y santo espirituan, gloria cachon taitan chikman, kasunan chik espiritun chikta, manam aichan chikta kasuchuanchu, kai aichaga, aleluya, espiritun chikpa contramp, amén, chay mi wanyuptin chikay aicha ujarikamunga, pero cuerpos glorificados, manañam kai naña kai raza caída, miuhan chikanchik, imagina hucha parukurja, aleluya, Adán y Eva primero taitan chikuna, amén. Paihucha parukushan raiko ñuqanchik chay alcanchik, aleluya, castellanope nin naturaleza pecaminosa. Castellanope, quechuape ya kay ñuqanchik kashanchik, huchallaman aysajina, ñakachkanchik ña taita Diosman, pero hamon, amén, mal pensamiento kuna kay pensanchik, amén. Yau kapachikaina wakna negativamente warmi engañawachkan warmi rimawachkan wawaykuna kaina contraipi kaina manan kuyawanchu allutanta piensanchik pero chay pensamientoga manam Cristo churasqanchu saqra churasqan chayna mana ham aleluya chaskinaykichu wishchunayki allintan piensananchik Cristopa nisqanman hinan piensananchik palabra Biblia nisqanman hinan piensananchik chaykunatam ham ruwanayki fiel kanaykipaq tayta Dios valiente kanaykipaq almayki salvanaykipaq kay pachapi victoriapi kawsanaykipaq mana ñuqanchikqa religionyata chapichkanchik manam kayqa religionchu kayqa allin kawsaq Diospa makinpi amén ñuqanchikmi riqsichinanchik runakunaman Cristo kawsasqanta hamta rikusunki quizás qipa tiempopi rikusurqanki aleluya trago tumaqta huk warmiyuqta huk hariyuqta amén tusuyllapiña kasqaykita borrachasqaykita runakuna rikusurqanki hinaspa paykuna nisunki aleluya hakuchik tumaykamusun qipa tiempoqa tumarqanchiktaq qipa tiempo chiki kunanqa manañam chay qipa tiempo piñachu kani ñuqaqa kani kunanqa musuq tiempopim kunanqa kachkani tayta Dios piñam musuq kawsaypiñam purini manañam atiymanchu tumayta mana puniñam atiymanchu chayqa Cristo sonqonchikpi kaptin manañam aleluya purichuanchu chay imayna purirqanchik qipa tiempopi mana puniña atichuanchu aleluya tayta Diospa atiyninmi chay haykam alabankichik tayta Diosta tayta Diospa atiyninmi chay chaymi ñuqanchik yachanchik chayqa Cristo kawsasqanta chayqa pay kuyawasqanchikta amén aleluya qamkuna yachankichikmi chayqa aleluya aychaykichik imayna qipa tiempo kasqanta kunanñataqmi sujetarunkichik pim sujetarun Santo Espíritu chaymi qamkuna sujetankichik hinaspa aparamunkichik Santo Espíritu aparamusunkichik amén almasiachkankichik chaymi munan tayta Dios pas espiritual kananchikta espiritual kaspaga allintan purisun tayta Dios munan allinta purinanchikta vidanchik allin kananta allin kaspaykiqa tayta Dios ujarisunki chuya espiritual juntasunki hinaspan predikachisunki kay palabrata apasunki kayman wakman llakisqa runakuna kasqanman llakisqa warmikuna kasqanman rimapayaykunki uraykunki paykuna kusikunqa paykuna salvakunqa tayta Dios ñuqanchikta salvawanchik ñañaykuna turaykuna runa masinchikman willananchikpa runa masinchikman rimananchikpa aleluya payman kachun gloria gracias taytay aleluya amén gloria kachun taytanchikman ima sumaqmi aleluya chaymi apóstol Pablo nerqa Timoteo tapas aleluya tayta Diosllam aleluya librawanja imamantapas hinaspan pay ñuqata
ujariwanja. Lichkankichu. Segunda de Timoteo. Lispam ham yachanki. Amén. Aleluya. 4:18. Amén. Paimi yapa mana allin. Ruay mantapas libra y cuanja. Pim librawason Cristo. Mam nyuha munanichu mana allin ruaita ni hampas munankichu. Mana allin taruas paga hucha pakunchi. Pero mañakuspam mañakuptinchikmi Cristo librawasunchik chay mana allin kunamanta. Mana allin kunata ruaspa ñawpaq marinanchikpa. Hinaspam hanaq pachapi munaychakus hampaq waqaychawanja. Paytaqya wiñaypaq hatun chasqa kachun. Pay kachun, paylla merecen hatun aleluya, honra, alabanza, hatun chasqa kachun taytanchik. Hatun chasqa kachun Dios ninchik. Aleluya. Paymi librawanchik. Onjuykunamanta, wañuykunamanta, entienden kichu, ñañallay. Paymi librasunki, chaymi kawsachkanki. Aleluya, chaytam riqsinayki, chaytam yachanayki. Agradecikuy ñañallay, agradecikuy. Ni gracias taytay. Y manasa manajam rimayta yachankichu. Gracias papayay nita. Manam kanachu desagradecido. Aleluya, ninanchik mi papay, gracias. Causa y juas haikimanta. Kaillapan saminchaykuna juas haikimanta. Wawaykuna manta. Warmi manta, josay manta, gracias. Kaiwasi juas haikimanta. Taytay imakuna manta. Yachay juas haikimanta. Kai salvación juas haikimanta. Gracias taytayay. Gracias. Haikam gracias nita yachankichik. Aleluya. Gloria a Jesús. Ñañaykuna. Gloria a Jesús. Ñujanchik yapanchikmi. Gracias neita yachananchik. Amén. Apóstol Pablo. Sapa batallanta vence y cuspa taita Dios manej. Gracias taitai. Hanme vence y kachiwanki. Kai llaqtapi. Kai piwakpi. Ariwakinkuna mana imatapas ruanchu. Pero manam chaynaya kan manchu ñañaykuna turaykuna. Amén. Ñujanchiga obrata muruananchik. Obra ruaymi orakuy. Obra ruaymi ayunakuy. Obra ruayme ñañaykuna kay palabra apay chaykunam obra ruay. Aleluya, sirve kuchkanki. Adoraymi chaypas obra ruaymi. Amén. Yachananchikmi tayta Dios yupay chayta. Aleluya. Si ham yachanki tayta Dios yupay chayta. Amén. Hamunga ati vidaykiman. Santo Espíritu chayamusunki. Chaymi ham yupay chanayki. Aleluya ninayki. Quizás hamkachkanki sonjoyki rumi. Uyarichkanki palabrata, pero sonjoyki nichka sonki. Ya, ñuqa manjaman hamunjachu Santo Espíritu. Imatam chayta piensanki. Hamchiki chayta ninki, pero tayta Dios munanmi. Santo Espíritu vidaykiman hamunanta. Tayta Dios munanmi ujarikunaykita. Llaqtaykiman rispayki kay palabra panaykita munanmi tayta Dios. Iñikuy ñañallay turillay iñikuy. Tayta Dios propósito unkunaqa hatunmi. Hatung mi tayta Dios pa propósito kuna. Hatung mi pay pamunayning vidanchikpa. Hatung mi chay mi salvay kusunki. Chay mi doctrinaykita hamchaski kuchkanki. Miembro de la iglesia kanaykipa. Miembro kaspaykiga. Derechoykin kanga. Tayta Dios mañakunaykipa. Fidelidad wan. Amén. Vidayki kashanrayku. Amén. Aleluya. Wakinkuna. Gloria al Señor. Mana cancho. Amén, kay son hompi tayta Dios yupaychay, son hompi mana cancho, miembro de la iglesia, mana cancho son hompi, kay palabra predicay, cancho son hompi llaqtakunamari, cancho son hompi sahara wischunampa. Aleluya, pero hampaga kachkanmi son hoykipi, chaymi alabanayki tayta Dios ta, ñujajamunanim taytay, ujariwanaykita, sahara wischunaypa, manallinkunam fuerte ñañaykuna, batallaga fuerte, mana cuentata hukunkichikchu hamkuna. Sahraga manan pitapas tentanchu, huchallapi puriqtaga. Makinpi ñaya kachkan, pero chuya vidaman yaykuqkunatam. Aleluya, urmachinanpaq, sapapunchaw, guerra, mana munanchu urakunanchikta, mana munanchu, aleluya, allin kawsaypi purinanchikta. Amén, allin kusisqa. Hauka suma ayllunchikunan purinanchikta manam owanchikunatapas kuntranchikpi hatarin wawaykita warmiykita pitapas kontraykippi aylluykitapas kontraykipi pero chaytawan kasunachu
taytallay yanapaway bencisaqmi kuyachiway wawaykunata kuyachiway Husayta warmita kuyasaqmi yanapaway imata munan Satanás chiqninaykita munan enemistakunaykita separakunaykita pero piwanmi ñuqanchik separakusun chay huchasapa runakuna ukunpi manam kachuanchu pero ñuqanchik Tayta Dios kuyaqpuraqa kuskam kananchik hukllam kananchik ñawpaqmanmi rinanchik ñañaykuna gloria kachun Taytanchik. Aleluya, gracias Señor, gracias Taytallay. Imainan pay seguro karja payqa librawanham nirqamiki payqa librawanham payqa llapan imamantapas mana allinkuna ruwanaymanta librawanham confianzawanmi purinchik mana manchakunanchikchu hucha vidanchikman chayarunantaqa ñuqanchikqa kachkanchik corazawansi angelkunan guardawachkanchik espadawansi paykuna kachkan mana allinkuna ñuqanchikman churaykuyta munan umanchikman huchapakunanchikpaq llullakunanchikpaq suwakunanchikpaq pero aleluya ñuqanchikta guardawachkanchik librawachkanchik porque Tayta Diosmi ninqillhampi chuyakunallam yaykun hanaq pachaman chaymi ñuqanchik chuyalla kananchik batallananchik sapa punchaw chuya Tayta Diospa hayllampi kananchikpa aleluya chuya paypa hayllampi kananchikpa apóstol Pablo aleluya karqa fuerte valiente amén hasta payta nirqaku maytam richkanki amarichu chayman pakakuyña pero payqa manam nirqaqa mana ñuqa pakakunaypaqchu Tayta Dios salvawarqa hinallam rinay Jerusalenman hinallam rinay predikaq kay Éfeso llaqtaman hinallam rinan kay galaxia chaykunaqa llumpay huchasapan sipisunki mana munan hachu evangelio manta rinayki imaynapas sipina wañunay kaptinpas rimanaymi predikanaymi pero hinalla Tayta yanapaq mana wañuchayta atirqakuchu aleluya Éfeso lawpi Corintio lawpi chay mamacha tayta ukumpi mana atirakuchu aleluya castigarqaki montasruar pay pero pay siempre causarichimuq Tayta Dios fuerzata homoq Tayta Dios chayna wasunmi ñuqanchiktapas obranta ruaptinchik pero ruwaya obranta aleluya preparakuyari ujarikuyari ama ñaya manchakuychu ñañallay turillay amén necesitanchikmi quechuapi evangelistakuna kananta jovenkuna musukuna sipaskuna sayarichun ama manchakuspa imata manchakusun sagratachu manchakusun runa masinchiktachu mana manchakuchwanchu aleluya hatarikamuchkanmi anticristukuna hatarikamuchkanmi engañawananchikpa aleluya pero chaymi ham yachankiña kay qillqata ama engañachikunaykipa aleluya nispayki ñawpaqman purinaykipa Tayta Dios hapipakunaykipa tentacionkuna hamuptin aleluya Tayta Dios llaman rinaykipa yachanchik imayna tentacionkuna hamusqanta imataq chay tentacionkuna sasachakuykuna chayaramun amén problema chayaramun imanankita Taytay yanapaykuway imaynam yanaparqanki sirvuyki apóstol Pablo imayna yanapan pay yanapan achka llataña paypi confiakuqkunata chayna ñuqanchikpas qatikunanchik payta confiakuspa haykama alabankichik alabay Tayta Dios alabay gloria kachun Dios ninchikman gloria kachun Taytanchikman aleluya Efesios kay kachkan apóstol Pablo llaqtaman Efesios takichaychik amén 6 verso 13 ninkaypi chaynaqa Diospa Jesús haykichik llapallan armakunawan ya pachallikuychik chaynapi urmaychik munasus haykichik punchawpi allinta takyanaykichikpaq mana urmanaykichikpaq allinta takyanaykichikpaq hinaspa lliwta venceruspaykichik jaja hina sayanaykichikpaq imanasqataq aleluya kay guerra espiritual kasqanta apóstol Pablo willawanchik o Santo Espíritu yachananchikpaq yachaspanchik armakunanchikpaq imawanmi armakusunchik oracionwan ayunuwan Tayta Diospi iñikuspa Cristunchikpi iñikuspa ama urmanapaq aleluya hinaspanmi ninkaypi allinta takyanaykichikpaq hinaspa vencispaykichik jaja hina sayanaykichikpaq yachankichik ima jaja sayasqanta jajataqa manpipas amén tikrayta atinchu jajapunin
Aleluya. Amén. Castellano la roca. Roca. Amén. Rumimanta jaja chay. Gloria al Señor. Entonces ñujanchikmi maypim sayananchik chay jajapi, chay roca nishampi. Cristum chay roca. Paypi kaspaga manam atinhachu pipas tikra huchapman apachiwa apaita man atiwasunchu. Nitajan urmachita pues atiwasunchu mana ponen. Chaymi ñujanchik aleluya sagrataga bencinanchik. Amén. Bencinanchik. Efesios 6:13. Amén. Bencinaykichikmi. Chayga, aleluya. Taita Dios Juan me bencinaykichik. Masyanaykichik. Hinas paykichik hamkuna. Chay bencis paykichik. Hamurunga prueba. Ham urakunayki. Bendición tatarinayki hinas sayanayki jajaina. Hinas payki ham. Aleluya. Ham hawanayki mata hamuchkan capaz hamuchkan tentación. Jajaina manam descuida kunacho. Man. Ya no kuspayki, chakrapi kaspayki, maypi kaspaykipas, hamga alabanayki taita Diosta. Yupay chanayki taita Diosta. Yupay chaptinchiga manam imapas pasawasunchu. Chaypim kasun hatun victoriapi. Hatun victoriapi purisun ñañallay torellay. Haykam amin ninkichik. Alabaichik taita Diosta. Taita Dios mankachun gloria. Chayminin Mateo 26:41, hamkunam aleluya. Maña kunaykichik, causananchik, maña kuspalla. Mana maña kuspagam, Satanás me venceroacho. Cristo unchik me vida encarga maña kuspa, oración, ayunupi, vigiliapi, chaypin capacita kunanchik, yapanchik. Capacitación mami yay kunanchik. 26:41, chaypinichkan claruta, kikin Señor ninchik. Amén. Aleluya, imaninmi, fuerte tajampas ley. Rich caspa ya, rich caspa, ric chaspa ya, Dios ta mañakuch. Icha puñuchkanki, ric chaspa Dios ta yupaychay, ric chaspa Dios ta mañakuychik. Ama tentasja kanayki chikpa. Espíritu ikichiga, chayam kachkan espíritu ikichiga. Yana pasunayki chikpa. Cuerpo ikichikmi chaga mana kalpayo. Kachkan. Cuerpo un chikmi mana kalpayo, débil, pero espíritu fuerte. Pai miyana pawachkanchik, maña kuichik. Ama huchaman yaykunayki chikpa. Maña kuchkanki chichu hamkuna, fiel kanayki chikpa. Ama huchaman yaykunayki chikpa, maña kusun. Ama huchaman yaykunapaq kunan manta. Quizás hayna puncho yaykurganki huchapi, pero kunan manta ama puniña. Maña kuy puni. Kristun chikmi hamunga ham yuganchik yapanchik raiku apakuananchikpa. Espíritu yana pawasun. Santo Espíritu vidan chikma hamus papas yana pawasun. Amén. Kai aichan chikmi. Gloria al Señor. Aleluya. Débil. Amén. Kai aichan chiga. Imaina ningmi. Mana kalpayo. Débil. Mana kalpankancho aichapag. Sasa aisana. Fuerte kanki espiritualmente. Aichataga. Manejanki allinda. Amén. Manam aichaga manejasunkichu. Gloria a Dios. Chaymi kay palabra claro kachkan. Peleaichik allinda aichaykichikwan. Aichaga manakalpayo. Espiritum ichaga kachkan. Hatun atineo. Amén. Chaymi mañakuna taita Dios. Santo Espíritu hamuy vidaiman. Chuy Espíritu hamuy vidaiman. Vencichiway. Chaymi batalla. Yuhanchikanchik. Aleluya, uchukchaya, Satanás hatuatun, pero Santo Espíritu vidan chikuan captin, Cristo vidan chikuan captinga, Satanás ha, vence sonmi, manam fuerza en cancho pa ipaja, Cristo anga pa rinde conmi, pero yuhanchik asunchik kikillanchik ay chayawan mana kanhachu, amén, vidan chikpi Cristo, amén, ay sa chikusum, mayman huchaman, fácil chaya ay sa chikunki. Ama chaynata ñuqanchik permitisunchu sagrata. Kasunchik ñuqanchik valiente, sajapi sayasun sapapuncho. Aleluya. Chaymi salmista karja valiente, amén. Seránki chichu rey David, amén. Rey David, aleluya. Pareja karja valiente, amén. Aleluya. Mainam jubinchaya kaspapay, pelearja, amén. E imaman atukunawan, usukunawan, liun kunawan, pero vencero
ovejankunata sumaqta, aleluya, michihinaspa manam apaqchu ni usupas ni mapas. Gloria al Señor. Pay victoria pipurij, fuerza sapapurij. Taita Dios ta alabas hangraico, taita Dios fuerza ta joikorja. Gloria a Jesús. Chay mi pai, ñañaikuna, karja guerra de Israel. Aleluya. Filisteo runakunawan. Amén. Amén. Filisteo runakunawan karja. Chay piturin kuna carga, hombres de guerra. Militar kuna carga, kaina tun karaikuna, kaina. Paikuna yacharja peleaita. Amén. Chay arma kunawan. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero paiga usuan makinwan, paiga mano chay arma kunata, runapa arman kuna chay. Imasutin chay. Flecha kuna imakunata chay kunawan purisco. Pero paiga rumichallawan. Warakacham, Warakacham. Chay aikus taxallara, jubinchalara. Pero paiga carga experiencia, fuerza zapaña carga, usukuna tapa sepeña, aleluya, ovejankunapas completo paiga carga, aleluya, y nas papas taita Dios pa presencia en vida en carga. Chay me vencerja David, gloria al Señor, amén. Chay me, amén, torinkunapas envidia cuspa, y mamá me amorjan que nerja chay batallape. Saúl ñatas carga ya, yo tangña porque chay una taita Dios tamanacaso cuspa por irja, amén, aleluya. Amén, manaña carjachu espíritu taita Dios pa vidampe, Saúl pa vidampe. Ñuhanchik manakaso kusunchu, pasakun y taita Dios presencia. Pero si ñuhanchik kaso kusun taita Dios talabazo, taita Dios pa presencia en kanja vidanchik. Entonces David presencia en carja. Taita Dios cuidarja David porque pa imana huchapa kuspa, allin carja. Chay batallaman yaiko y kuspan. Saúl carja, runa kukatun caray, Goliat su tío. Goliat su tinkarjau, atun caray. Ya, mana balejkuna. Israel yachta. A ver, hukruna yata munani peleachun nyuhawan. Sirvientimi hamkuna kan kichik Israel yachta. Burla koita hayaikusja. Kubarde kuna maula kuna maita paikuna kata rey Saúl. Ay, kata. Pero chayay con chay David, taita Dios pa. Amén, kuyasjan, y nas presencianwan, y nas celo pay carja, y acharja taita Dios escuadrón en taita Jehová pa casjanta, y nas piña curja, y matas kai, incircunciso kai milla iruna, amenazanga, taita Dios pa yachtanta, mana chukan pipas kai runata sipinampa, y mainata mana kanja chukai pega, mana kaptenga ñugarisaj nespanera. Chaynam kanchi, kanga santo espíritu del mancho, pero ahí tamuna ñugaruasa. Mana chukunan picha ita ñuga picha kusak ta itu asentaga bendición nime. Mana chukai actividad ita muna ñuga mruasa. Mana churinko colabora y predica aire libre ñugarisa. Amén. Cobarde con manarincho. Ni aire libre tarincho ni testimonio ta willancho calle con nada. Kai kakuchkan kakuch. Chayna carjaku chay escuadrumpe. Amén. Militar kuna. Turinko na wajinko na nerja. Imanta morhanki, may matejaran ubika chay ubijata mapanching ubijanta. Pasay ubija michi, nispanerja, humillarja. Inapti imanata ham chayna hachawachkank, imanachkanita ñuq apamuchkaykichik, mapanchik kayta apachimuarja kisuta kay kamchata kankata hamkuna mikunaykichikpa. Mikuychik, pasay. Hechuykus pay pasanampa, pero payqa karja valiente. Hina sulat nerga mana chukan hukpas, manan kancho. Piwan takrimana ñuqan peleayta munani nispanerja. A ver tapuyku y Saúl pasayku. Manam hamariwaqchu. Parlayta munani, parlayta valiente carja. Parlaykusa. Yaykuyari. Hawaykurja Saúl asikurja. Ima hamchurita munani ko hatuatun ari ñuqarita munani. Ñuqawan kachkan Dios. Dios ñuqawan kaptenga pitaq venciwanja ñuqata. Chayna ñuqanchik tapas. Si Dios kachkan ñuqanchik pitaq vencewasun pin burla kunga ñuqanchik manta. Cristo ñuqanchikwan kachkan. Chaymi mana ñuqanchik aleluya manchakuchwanchu ay mana. Ñuqanchikqa kachkanchik Dioswan. Imata pasarja. Ale convencerorja. Aleluya. A ver churakuy kay casco kuma ate imanchu. Imawantajarinki kay rumi chay kachkan. Kimsa rumi chaw? Pichjan karja. Pichjame hukullata necesitarja. Pero pichka carga chaypa, warakachan,
Yaykuykuna pay batallaman campoman. Goliat jawarga imata kay ima kaspi kasqa paypa baran. Kaspiwanchu ñuqa allquchu kani imataq kani kaspiwan hamunanpaq. Allqu yakarqa Satanasqa allquynaminki. Aleluya, amén. Allquchu kani. Yaw jajaja nispanirqa kay mocoso. Hamuy. Kunallan puni ñuqa hamtaqa siperus hayki. Kunkaykitan kuchus hayki. Nispanirqa. Mana nirqa pay ñuqam hampa kunkaykita kuchusaq. Ñuqam hamta sipis hayki. Ham wachkanki armaykiwan aw. Aycha kay mundo armaykiwan. Pero ñuqa hamuchkani Tayta Diospa armanwanmi. Tayta Dios me juanga vidaykita. Ñuqam sipis hayki. Ñuqam kachkani Tayta Dioswan. Gloria kachun Tayta Diosman. Imaynam karqa David uchukchalla. Goliat karqa hatun. Chayna ñuqanchik kichwa rimakuna uchukchalla kanchik. Castellanokuna ya poderoso ina wak Inggris rimakuna. Huk idioma rimakuna. Kani científico kani kay. Ima chay. Pero paykuna wañunqa infierno manrinqa. Pero ñuqanchik batallachkanchik Satanás pa contrampi. Ñuqanchik huk tiempo kasunchik ejército, Tayta Dios pa ejército. Hinaspas ñuqanchik juzgasunchik llapallan munduta. Alwaranja wata Cristowan. Manachu chayta munanki. Chayqa chayamunqa. Tayta Dios palabranmi nin claruta. Chayamunqa, chaymi esfuerzakunanchik. Chaymi bautizakunayki. Chaymi siginayki. Ama manchakunaykichu. Aleluya, chay batallapi, aleluya, hawachkarqa turinkuna llapallan Israel llaqta imas pasanga, payñataq Tayta Dios pasu tempi, chay warakachakuna, chayarun, chay kasku ukuchapi kasqa basi ukay, printingman, pues, voltearon, pasaykun, aleluya, o iman chay, tikrarukun, pay kurrillaña. Seguro pensamiento, hamneran que ñuqata sipita, pero ñuqan ham cortas hayki. Kikin armanwan, cortar paresqa. Hinas umanta hapigus pacha Israel kuna kusis hallaña. David churaykura hombroman. Jehová vive, Tayta Dios mi payllam salvaruanchi kay enemigunchikunamanta. Aleluya. Hamtam nishayki ñañallay turallay manam hawkalla kanaykichu actuanayki wakinkunam ay Tayta Dios ruachu suyachkani Tayta Dios suyachkan puririnaykita Tayta Dios suyachkan ham aleluya mañakunaykita Tayta Dios munachkan ham ayunakunaykita ham puririnaykita amun chaynalla kachuanchu ñañaykuna puririychik ay libreman riychik wawasiykichik aylluykichikman riychik aleluya sagrata wischuychik vidaykichik manta sanum kachkanki amanichu unquchkani sanum kachkanki sagrata ale uyarichkanki unquchkanki mana unqunkichu ñañallay turallay sagraqa llullakunmi amén unquchkanki amañaruaychu amaña ñuqatapas ni wakinkuna ama llumpayta amén hayna puncha pasani entierro aleluya kasqa pastor David Vallasco yanqataq riwaq amarichu pegarusunki coronavirus esposampas coronavirus wansi nispani gloria a Dios ñuqa chayaykuni Señor Jesucristo pasó tiempo pay kasqa llumpayllaña llakillaña pero mana aguantakunichu imataruarjun abrazaykuni. Ay, mi sentido pésame. Mañayku cosa hampa, mañayku cosa taytay. Wakin kuno, ima chayna abrazaykun sirvaga, ima mana chuya chayninkan. Pero taytanchik mi ñuqanchik wañañaykuna. Iñikuptinchiqa paymi guardawanchik. Aleluya. Causanmi Dios ninchik. Hatunmi Dios ninchik ñañallay. Aleluya. Ñuqanchikmi kanchik chay David hina uchukchalla. Pero venci son mi sagrata. Venceita munankichikchu. Sayariykuchik. Hinas paykichik nichik Tayta Dios tari taytay venci sahmi. Kunang manta taytay kasukuspaymi purisaq. Manallam kayna sigaymanchu almaytam sagraki tayta munawan. Infierno man apayta munang almayta taytay manam permitisaqchu. Haleluya chaypini taytallay. Haleluya rimanchakurqanim. Aleluya manallinkuna tapas pero taytay atita huway mana manchakunaypa yanapaway taytay chaypi Tayta Dios rimapayasuptiykiqa qunquriykuy chaypi qunquriykuspayki ni taytallay hamuy sunquyman
Papayay hamoy biday man. O rikima bayasen. Santo Espíritu hamoy. Chuy Espíritu hamoy. Haleluya, haleluya. Pampachay kuay manaminyini kancho taytay. Taytay, yung hamonani, bensita kay prueba kunata. Papay hamoy sunghoy man. Santo Espíritu hamoy. Orgulyong kachkang sunghoy pi. Kusatukoy mi kachkang biday pi. Pero taytay manang imapasyukani. Pampachay kuay. Santo Espíritu hamoy biday man. Uhari kulyaway taytay. Yanapay kulyaway haway waway tani. Haway waway ko na chingkas kanyo haray ko. Mananyo ka hamtamas kas hayray ko waway ko na pasyingkan. Taytay mananyo ka feel kas hayray ko. Yanapay kuway, espusay ta salvay, espusoy ta waway kunata, yakta masi kunata pasalvay taytay. Ayoy kunata salvay ni manyakoy chaypi, chuyaya chibidayay ta yawarni kiwang maylay kuway ko, irebebe yakima ribay ke, maylay kuway ko, hangman kachung gloria, hangman kachung alabanza, taytay. Aleluya, aleluya, gracias. Yanapay kuay. Amay nakaspay ki chuyayachiway. Salvay almayta ni, salvay almayta. Paz kay manaling kunata umaypim kachkan lutang kuna pensamiento. Sonhoy pim kachkan taytay cheknikoy kuna. Amaya kay kuna biday pikachuncho. Chay millakichiwan taytay. Jepa biday mi umaypi. Chay kunata limpia. Ama piensay cho jepa biday kimanta. Musuharim kanki, musuhuarmim kanki. Chay mi mananya huchapa kunkichu. Chay pim hapipakunayki. Salvación ni pim hapipakunayki. Gracias taytayay, gracias. Aleluya, aleluya, taytay. Gracias, taytay, gracias. Aleluya, chaypi, yupay chay. Aleluya, taytay, yupay chay, kim adoray, kim. Aleluya. Taytay, hay katam kuyay, kinikusun tayta Dios, tatakikus panchik. Kuyay Dios ninchikta. Pay mi kuyawanchik, imay natang mana kuyasunchuk. Aleluya, payray kuyam kay perikukunchik, salvo kachkanchik. Ima unghoy millay kunamanta, ima manaling kunamanta, pay minyuganchikta, wakay chawanchik. Aleluya, aleluya. Taytay, kay natam kuyay ki. 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 Manahangwan ka, imay narakay man. Manahangwan ka, wanyurunyay man. Manahangwan ka, imay narakay man. Manahangwan ka, wanyurunyay magbi. Hangem ni kausay takuan ki. Hangem ni bilay ta akchingki. Hangem ni kausay takuan ki. Hangem ni bilay ta akchingki.
Hangmin kausay tahuangin Hangmin biday takchingin Hangmin kausay tahuangin Hangmin biday takchingin Mana kangwang ka, imay narakay man. Mana kangwang ka, wanyuro yay mandi. Mana kangwang ka, imay narakay man. Mana kangwang wanyurunyay mangli Ari taytay manakangwang kapapalay may narakay O hariyaway taytay yanapaliyaway taytay Chuyayachi bidayayta Chuyayachi bidayayta Hangwang mi kausay tamunanini Hangwang mi papalay kausay tamunanini Yanapay kuway, Dios ya, yanapay kuway. Gracias kachuhan man. Gracias kachuhan man, taytay. Aleluya, aleluya, taytayay, Dios ya. Taytay Dios ninchik man kachung gloria, ñañayay makichay que tu jarispayke. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Huancayumanta hayamuanchik, amén. Elsa Mercado, Huancayo, ay kamchaski con kichik, Taita Dios aminchazun que Elsa Mercado, amén. Daniel Cruz, Raquel Pariona, en las papas, amén. Betel Radio, Ayacucho, amén. Taita Dios aminchachun, Ayacucho, Miguel Espinosa, amén. Saludanchik Pastor Reverendo Teodoro Ramírez, Taita Dios aminchachun, presbítero Ayacucho, amén. Aleluya, Yanila Luján, Ayacucho Huamanga, amén. Aleluya, Inas Papa Rebe Rodríguez, Cusco. Aleluya, comunidad Paipa Paipa, Quiñota, amén. Taita Dios aminchachun yachta más hinchikunata, amén. Aleluya, Mendoza, Ayacucho, Huamanga, Arequipa, Arequipuma, Elsa, Cusco, Ancahuasi, Taita Dios aminchachun. Hugo Galindo, Campo y Manta, Taita Dios aminchazun, Hugo Galindo, Sofía Sinsaya, Cusco Manta, Haikam saludan kichik Sofía, Taita Dios aminchazun kichik, compartichik, yachta más hinchikuna mancay, helijakuna, Sunjun manchayaspa salva kunankupa, Emetrio Cusco también, Oscar Casavilca, Ayacucho, Cusiconchicme, Ima Cuscuimi, ñañaykuna, aleluya, amén, gloria a Dios. Amén, hayamuanchik, ayunchikuna. Amén. Kaipimnin, oración tamaña con Nicolás Pisco Alangia, ayunkunapaj. Amén. Liz Cuya. Y las papas María Pisco. Amén. Giovanna Mariano, Leslie Mariano, Yajira Mariano, Pisco Manta. Desde Pisco, amén. Yapayan ayukuna, mañay kukusun, yachta, yapayanchik, taita Dios payachtan, papayay, yuslay. Kaiwaway kikuna taytay hayakamun. Yanapaykuy taytay. Liz Cuya, Nicolás. Aleluya. Kay yapañan ayllukunata piscumanta hayakamunku. Amén. Giovanna Mariano, Leslie, Yajaira Mariano, yapayan ayllukuna. Amén. Gracias taytay, gracias. Amén. Salvaykuy vidanta, salvaykuy papayay, salvaykuy wawaykikunatapas mañakuqkunata. Ima necesidad kasanta taytay, saminchaykuy, yanapaykuy taytayay. Maymanmi risajku papayay, hamllamanmi. Oh riquía sea, aleluya. Gracias taytay, gracias. Hanmankachun gloria, hanmankachun alabanza. Amén y amén. Aleluya, y cam despedí con chic. Amén. Kay plataforma ukumanta, alejawacamusconata, uyaricusconata, taita Dios amincha sunkichik. Un abrazo para todos. Marjaiku y kichik, yapa y kichik. Amén. Aleluya, amén y amén. Haikam kusikun kichik ñañaykuna toreykuna. Amén.
Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.